mbok kulit, ora nganggo suwe. Nah, hae kok luntur to? Sat GWL. Monggo sederek-sederek panitia pasukan badik sampun tungkap dalu tiga yang ke acaranya Pak Santi niki GWR dilanjutke napa melih Mas Medi engko manut karo juragane Mayam Kota wi lho Mas Ringki niki pasukan dari Cempaka Putih ditutup sik monggo ayo mengke bablasnya napa Pak lali janjine nggih monggo Mas Medi Mas Medi napa riyen Pak Hormatan Dinteke sak pupuh trinsingan, aku sak pupuh trinsingan lagu wajib. Aduh. Trinsingan Mbak Rizka. Yuk monggo. Monggo bos kecil Mas Pri juga juragane kerupuk Mas Pardi. Pak Destu. Luar biasa. Tenang aja dong Pep. Mas Medi. Mana Mas Medi? Ayo Mas Medi. Sampai bawah. Sampai bawah. Masuk Mas Medi. Jarene
Penghormatan bareng bos kecil lali janji nih. Mas Medi yang di belakang udah siap semua. Nggih, Pak, bablasnya sesiduman masih. Oh, sesiduman dulu. Iki rombongannya Juragan Ayam Kota. Siap, Pak monggo. Joko, sak rombongan. Penghormatan dengan Mas apa Bapak. jenenge, Mas? Mas Tarno, bos kecil, pokoknya komplit, Pak Mas Dekuloso. Buluk. Iki sing di Mayang Kota. Lah iya rombongannya Ayam Kota, Ah, ah, sesiduman Dek Hengki. Ya.